Zdravo svima narode, danas ću da budem ulični pevač. Poenta je to što uopšte ja nemam pojma da sviram gitaru. Ono što imam jeste da imam dobar ritam i ono što sam uradio jeste još da sam tako što ću dobijati nekoga milostinju, sam ne napisao hvala i ovdje sam stavio dole na pod. I lokacija gdje se nalazim je ovdje u centru Novog Sada, ima dosta ljudi, ovdje dosta prolaznika se šeta. Tako da ću ovdje započeti moju avanturu. Svirat ću sat vremena da vidim za koliko mogu da zaradim novca za tih 1 sat vremena što budem svirao ovdje. Nadam se da neće komunalna policija doći jer ako bude došla komunalna policija možete mi dođe kazna jer ovdje trebate imati dozvolu, ali baš ne briga, tako da ja ću pomiriti i više neće nikad dolaziti. Ide narode! Ovo će biti najgluplji video koji sam u životu pravio. Onoga čega sam zapravo zaboravio da setim, da bacim nekoliko sitnih novaca ovdje da budu upadljivo u oči. Ok, sad kad sam ubacio ovih sitnih novaca, možda će neko nešto da mi da. Ali nema nešto puno prolaznika, dosta ovako prazno. Živi bili, Boga čuva. Evo, prvi čovjek koji je nešto ostavio 50 dinara, zapravo žena. Svaka čast, ali to je tek posle pola sata. Ok, ljudi, prošlo je 40 minuta. Jedino što sam dobio 50 dinara i svirat ću još neki 20 minuta i to je to. Vjerojatno neću niti dinar dobiti, je malo loša lokacija. A i mnogi ljudi pogleda me i samo proći dalje. Niko ne obraća pažnju, niko neće ni dinara da da. Što se rekao, nikom nije stalo srcem do mene. A nisam ja neki svirač, tako da nema veze šta da se radi. 50 dinara je zarađeno za 40 minuta.
primijeti koji stavio desnije, koga da je stavio, hvala mu puno. Ok narode, to je to od ovog videa, ja se nadam da vam se video bio interesantan, 1 sat sam osvirao u centru, zaradio sam samo 250 dinara. I to ne znam nikom je vidio, nisam vidio ko mi je ovih 200 dinara ostavio, ali to je to. Evo, to sam 50 ja što vidi, to sam je ostavio 250 dinara zarađeno za sat vremena sviranja, pa evo ga za thumbnail ide. I nije baš nešto, da sam prosio, više bi zaradio, ne veze. Čak da sam nešto i dobro svirao gitaru, mislim da bi isto bilo. Tako da, ljudi baš i briga da slušaju. Rekao ko voli da sluša muziku, već tako ostavi iz milostinje. To je to naravno od ovog videa. Zapratite moj kanal, živite jednog momka i lajkite ovaj video, vidimo se u sljedećem videu, veliki pozdrav, ćao!